Yeah, but facility fengema tato la matangal basone. What would you do if money was not a problem? Pe ole nganga ole facility. Afa pe le se mea o tuta ai ia saungaruenga fai. Ole amo I lava le mea lo itonu lo loto. If money is not a problem, what would you do? So pe ole mela manachunga lua ole reduce suffering. Se I po fela lai lo ai tangata ntam faila ia vatu se tau awe. E malolo ai. Manatu momo ole to fo I your root. To fo I apera amoi karana ile mesa fa fo mai ai. Malona ai ngai uru kalita ia. Ia o melon toru la e pe ole manatu ia tanga I ngaluenga. Tanga I habit o tangata lai fai. O le mele o iloa I la o fo'i suenga lo sunga to ina. Ona pe o tele I alu I malua. O tele I aonga fo'i kanana fo. Na shuk tamana na onga mawhia onga I malua. O lana ngā luenga na o wa iaui e ai. So e pe na o inana o wa oina mai ai le. Te ina o lotu. Lo fatufunga ina la wa o I whalea onga ne la tulunga. Ia ngata whalai le businessi, engineering, ia whape whalai theology. So ole challenge la o lo vai vainga, o lo tau mawhai e whaalo whani ia tō whamanino e lua. Le tō whamanino le tulunga. Ia whape whoi le tō whamanino anai o tātou tua, which is very simple. Ele ni ila la tosi, ele so ona whaia whoi ni upu. E tau talatasi. E pe o mena leo lo tupu I lo vai vainga mo fa tufunganga ma mela na le ale na fa pele la faita pena mo le sa so o te faita wala I business journals ma mena na o toa mai le I fafo I se nati pa se fa te inga I lo manatu e tala fenga I man me o yese o lo tu ya me se tatu community so e pe ole mela na le sa wel manatu le o te mau ainga, o le ala me whai o wai, o le sile me o mauti noa lo tatu o tunu. Ese a le fia mau mea o tangata. Ese le fia mana o te mau ainga. Ma o efo isi tangata o oiloa, o mana o shortcut I le te mau ainga. O le mana o ngā lulu malolosi. O mana o win the lotto. Whata wale ticket. Be omi le button I o na mawala I o le account. Ma ua whao so ina foi tangata ma ua lawe vea foi. A pe o le sile mea. O mena le tuleanga I elfisi. A whapea lao ta mau ainga is not a problem. A whapea e mawhaiona e me yo lima. O le ala o me whai. What would you do? E mana ia la ia manatu e whai a o le o uina ni tupe lima. A o le teimiro lava la u lima ia tangata I seleni ma power resources o I mo I ala lato. Ia wai after Molo City. Ia wa al merga ia it's nene e pe le mfainga nga kaino ko tangata va pea unless o eke alu I le loku ma wa kupulangi fa manuianga yake oe mai kalko ia o irisi o wala whainga wha lau kere ai lau wha manuia o lau lima fua ai inga like I said before o wha lau kere inga leo fina ngalo le atua I te kulanga o le mole meo ka mau a inga pia e maua pia whau ai manuia ai wha whera kanga kai ne loku a la ua mawalanga se kelo se kupe pe ngai sa ngoa al meo le laro o mea la and I think o resources langa voi o la ka ko ke va ai no keli e a wala se foi fa mangianga le o sa mo so se mea mo tangata se manguia e mo ave vi ngai de ku pe mo mai se laro pe mo mai se pinko o se kupe kele e tal tonu sa mo ia fa mangianga o meia mai de
Uja kia uia o le mea kau nga, o le ngā lai kan kongu ia, i le kūranga o soifuanga, malonga ia tanto nunga i le kua. Au kere mga kuela e kaunga pū mo o le kako wa aifa mangianga e o mai. Pe whanga e saungola mkanga ele aisi so kako sila fia umar finga lo le ali. Le misterio nga, ele vai wha pe mai e se o e langa le o finga lo nga le kua no. O finga lo le kua e sao loko, it's dynamic, e ngā yo ia kei mi umo le freedom o le saunga ia. Ia Yesu ia ngi ko kemo. Le iloa le me sauai, pe o le angi al matangi, le me sauai. Le me fel tangata, e kaunga mākala langa wa ai ma mangingo le ai le akua, e iloa ai li, mea le leia e kukupu i o langa. Ma ia iloa ai o nga soifu e whasoa me maua, so ka mau ai ka whasoa ai o kaimi maula ngona, pio kai kale akan ko ngunga inta ngata kere nga mea ai afai foi kere ka ko kere loku ai kere nga ka me mo ai kiro fo ai tangata maki kiva fo ai se me ma fainga e wai e si va nga ia medio nga ka fa longa ko e sa wala fo umal fo ai avere e o mal kero kupe I think if I ka kunga me pa kere ka ko kume va penga. Ia wa e mali wala aper amo. Ele i tonu wale si vaengal na o le whenga inga maletua. O lau whanau e tele atu nei lo fetu o le langi mo ne o ne matawhanga. Mali wadu ina. In fact, e mali fo ilava ia isa ako. Na o tōrua tama. So atono lesi na tafon mele ta ultima ainga e fa solo i le tupulanga male tupulanga. Atono ele manuia yo tatou tupulanga. Ya la fai mai ia. Ole magai foi la menga. Ole meka o mai ole aku e fa maongi ia nga polo ika. Pere kupu o kako kaimi. Pere ai foi tatou. Ale lumanai. O laua umana polo ai mai le atua. Wela na polo inga whai a whai e te alu i le nuku o te whai atu e te alu i e. O le mele kupu ia oe. O conditions i o lo koli. I will make you a great nation. You will be blessed. Kele o whanau ma. E whamanguia fo ia o ie. Rako kia rolofa ia ki oe. Pere ai eila a pere amo pere ai. A ole mea o umanga koe le atua mua. Mo le wha maongi o aper amo. E wale mea wera ngawhai e lea kua ia kawika. Ia solo moka. O nga o louta mao ta vita na savali au tu la fono. Ala wha manguia ia ki oe. Si e ta ua ai la le wha maongi o makua. Awa o le mea unga kupulanga le mea. Le wha maongi o kako. Kalko o le wha maongi o makua le o manguia ia. Aka maungi fora tātou, e maungi e kako whanga. Awa o le mea e au ngā tūpulanga wha maungi a ngā lea li i. E a mai a inga ma lea ku. O e wha mua lea tū. So tu salape tātou te mātitivo i tātou tūpulanga. Pero, e aldat atatou wha maoni ai, e fua mai lawa. Pāti a te au le misi. E whainkai a kia au le upule o le mativa. O so stangata haru i lea kua. Ele te tauna mativa. I no wale kan kongunga. I don't know, whaikafo e for sa ole. Hoi nene, so se kaimi e ke whai aringa lue ngā lea li. E alanga mativa o tangata i, o ia. Ale, o maua e au le nganga o lau whesiri. Yo e, lei, o le mativa ai e pale whenga e malta mau ainga. So, afa pe le aise mativa, e le whesta mau ainga. Pe o mafu anga nā lai ona i mativa. It's subservient to wealth. Okay. O wafo I afa pe le aise se mativa, le sta mau ainga. O le mativa ala. So, sira kola iau e. Ke, o la wa iau e ke makiva. Iau, le ai. Le winga o tala. So, whamaile li, a mui e mātitiva I le nganga. E iei whalava meu te mativa ai.
e sili atu lo tamau ainga lo isi tangata e pe o le sina a o le angala o le tamau ainga ina ia I loa ai mapupula le mativa a le angala mativa I loa mapupula tamau ai o le mativa ia kia e makiva le tangata I le kamau ainga whale atua e mativa le tangata I le tamau ainga whale atua le winga o kala pe io le upule fai mai e va men kare foi le a mu e ma ti vai de nganga lo ngo winga e ma ki va ka ko de nganga e lem finga ko ka ko menga al menga la inga fa ma ki va pe ka ko de nganga le ngo fa ma ki va de nganga o le uku peo o e ke manga mi ale ko e ke nyuma that's different from having the luxury of life yeah. No, I would not consider myself mativa fapena. Pero fa tu se sila veole America. Ia te le lava ia lon te mauainga. Se va tu tatu fsidi le mai a lavan momosea fiailoa e pereono fa upus fulu. O wae le a mio le tonu le tua. E le fa angalo ngaloina e ia la outou ngaluenga. Malo outou alofa. Ua fa ali mai ai e ala I lona suafa. Wana outou au ona I le aupa ia e pei lava ona outou whaia nei ia mana ia le quote le nā mai alavan le whaasoa le nā mai alavan e pese I o le manatu e taui ale anga le lei I tangata in fact I think o leisi na built-in mechanism o le larangi nei tatu te iai matter is not lost o le puvai e ave oe le ngole so e le ngalo I le tua so fa pela te anga le e ulava ina anga le ina oe ya flip side for la mena fa pela va te anga le anga e ua sa si o le mena te ai ale o lo fana so it se al kala o le me ke fuinga e fua mai o la vandia o la finga nga o nga I Texas fa kalo fa ki ala van msio nga inga venga la o Oklahoma kalo fa la van fa ka nga ke mau el lotu ma mi o lu msio nga inga yo e wa pe o le fa manatu pe fo isudatu tunu e masania na kolo atu le official leo fa pastor eltamiti Samoa leo fa le tonu fo into la fono pe tuliatu no fatula o fe lo tuai because ele o to yese meta o sa moi fa fol fa tu tuanga pe lo tu mamona pe lo tu mon mawaiova e tawana lo tu Samoa langa o tato tua o fa o la to ba ia mama malu dalale so afa mai la tangata le malama o le il Samoa la le e ta fe ma fe ona ofisira fela le lotu e va ia damale langa e le responsibility o fenga luenga va ai tangata ia so ia fa me ola lotu I fe ta o mai po fele le lotu palangi la lotu fa ia palaula ia balau ia langa na usawa I mamo Israel upu ia le ele upu ia ape o winga ro tala o lisi na negotiable si tatu tunu langa o doutua mo matua na faola to pa ia mele so ara me kere ya no pe vai po se pa mo Israel po se samani was I we can yo pe fa penale le winga o le ngaluenga nei o tele ni ngaluenga o ngalue ai o tele fo ini nai fasi ngaluenga o wongadue atfata we le sengaruenga tu sama ngaruenga le tu the whole notion of representing that which is divine it's quite humbling it's huge why yata to fa nga ita to le tu amen why yata to so e pe onai se na mol so what would you do if money was not a problem afa pe money is not a problem. What would you do if you were in control of the world? So, o le sila tala na osi ia ila sa. Le tala le tene le no ia Karen le whenga ruenga le Adidas.
o ia la he dina le human resources le Adidas company se vai le fifi etamit ia no will break lo la le COVID-19 fa mai lo Adidas ila lato PR public relations ia o mato we we condemn racism we're for social justice and all that stuff yeah te wo faile le conference call ala vaenga for my lato head of the human resource department, Latinelo Karen, my all the racism one out sina, it's just noise. Mo ine yamato America, North America. Ya elefa na lang yawa. Ya text to lema email ya tu tangata uli ngarulu etonul Adidas. Well, look in the mirror. Look in the mirror because that's a very racist comment. Coming from a white executive of an international shoe company, Adidas. So if mai oto you condemn racism, ale faile tala le nei executive racism is just noise here in America. Ele afai na isi tura langi well, o fela sao. Ape ole point na mana o si ile mel na langa lea ufe mai tangata e tāua tala, e tāua upu. Words matter. But not if they're not true. Not if they're not true. Not if it's based on something that's not grounded. Pera bala upu le I love you. Ua matua sua vai alava malese uingo na upu I love you. It used to mean something, but now they've used it so much. Ua sua vai le upu. Ole se aonga, ole se uinga. So e peolo manatu la e tauna I loa tātou mo e ao ngā upu e tauna upu e pāki tua I mo meo o ngā ruenga ele te tauna whamai o tō you're against racism ai o I tangata I te ia tō company o le whaito I ngā tala whapea that reflects racism ai lo malama lātou ele plaito tangata uli so anyway, for Meleole, Ultala Adidas, they will give $120 million to causes addressing racial inequality. Olato talale. Yeah, my todos fupasene olato ngaluenga fo wile US. La fatu mui tangata uli matangata Latinx. So if ofala upula Latinx, si la fiale. So es el Latina. Latino. Latinx. So ole Latina la ole fafine Latina. Ole Latino ole tamaloa Latino ala Latinx include ma LGBT. So le la ufa ngatele Latinx. Ona tawo up. But ele tawo upu pe alese ngaru ngai tu e pakai. Ia male data break a tatu dato pesele se vai foi langa ilm ta upu da wale fia cover ia ole sign off in yaso. Tui wa